لسه لكم؟ يوك عملية بيش انجرى؟ خفيفة أبوك كان مسلم؟ ما يرجع لا جيب سوريا الله يعدل الحال يلا عشان ننزل كده تحت خالو خالو خلينا الله اكبر يلا عشان ننزل كده تحت صاروا 20 gün orada. بهيش انجرح؟ أنا في قذيفة. خفيفة ما بالبرميل؟ لا. قذيفة هون. Kardeş yaralanmış ya. في البيت ولا في الشارع؟ Arkadaş fırındaydı. Böyle المخبز؟ كل شيء. fırındaydım diyor. أنت خباز يعني؟ لا لا أنا مواطن. ها كتريد تاخذ خبز من أريد أخذ خبز. diyor ekmek almaya gidiyor. Diğer haberlere de düşmüş diye fırın. O ekmek sırasındayken, ekmek almaya beklerken şu ismi tehlikeli. هيكل علي. هيكل علي. نعم. هيكل علي. أبين اسمه هيكل علي. يعني في شيء تقولون نحن جمعية خيرية من أسبوع دار المدة الله يبارك فيك. نريد الله يبارك فيك. إن شاء الله في هون عنوانينا إن شاء الله على القدر يمكن إن شاء الله نريد نزور نريد نعيون لكم إن شاء Şeyi الله. sorarsan abi yani bizden talebi oradaki insanlar da düşünerek hani ne yapabiliriz? Verirsen. ايش نقدر نسوي نحن؟ خلي يقولوا لنا على قدر الامكان ان شاء الله ايش توصون؟ نعم. والله حاليا نحن ما نريد إلا العناية الزائدة في العلاج فقط. Ya diyor şu anda biz illa ilaç yardımı şu anda biz. Ailetim هناك؟ لا. هون جبت لنا لا هون؟ لا هناك في سوريا. Suriye. Ailelerimiz Suriye'de diyor. Mesela çocuklarının durumu nasılmış orada? حال عائلتكم طفلكم كيف الحمد لله. الحمد لله. Haber alabiliyorlar mı? يعني موضوع امين؟ الحمد لله امين. ان شاء الله. يعطيك الصحة. تفهم عربي؟ بيفهم شو اقول لك ده؟ تعرف عربي؟ لك عربي عربي ما هو تركي عربي. Kendilerine zaten Allah'ın şifalar vermesini diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Yani hakikaten psikolojik, moral yönden de destek inşallah. Şimdi Suriye Savaşı'nda yaralananların bir kısmının buradaki hastanelere getirildiğini biliyoruz. Bunlara hem psikolojik destek hem morallerinin daha da düzelmesi için ziyaret ettik. Gerçekten gördüğümüz manzara çok acı. Kimisinin kolu, kimisinin bacağı, kimisinin ayağının koptuğunu gördük. Bu arkadaş da zaten onlara tercümanlık yapıyor. Bir kısım bilgileri oradan aldık. İnşallah bir sivil toplum kuruluşu olarak zaten diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber geldik. Sağ olsun onlar da Şefkatli Eller Derneği ve diğer dernekler. Buraya ziyarete geldik. Bakacağız elimizden geldiğince kendilerine inşallah ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız.